Za tatami broj 2 neka se pripreme Relja Željković i Luka Zekanović. Tatami broj 2 Relja Željković i Luka Zekanović. Bile, probaj da izvadiš nogu, Bile! Tako je, tako je! Malo pa, ustaj! To, Bile! Bravo, Bile! Bile, probaj glavu dolje pa da prođeš na svoju stranu. Žabo! Žabo! Snimo! Ajde, Sloviću, radi, prošlo si 3 minuta. Ajde, Željković. Bravo! Ajde, Zarobio si ruku, bravo! Ja mi dobro da krenu, ustani. Ajde, ustani, Slović. Dobio si poene. Prošlo 4 minuta, prošlo je 4. Uče, koliko je prošlo? 10. 4 prošlo, Bile! Bile, moraš da radiš, Bile, moraš da radiš. 4 prošlo, brate, ajmo. Ajmo jako, brate. Čuvaj taj prolaz, tako je. Ajmo radi, Bile. Ajmo, brate. Napadni tu ruku.
ne žuri. Za tatami 3 da se pripreme Stefan Čoranovački i Bojan Merdović. Stefan Čoranovački i Bojan Merdović. Tatami broj 3. Ajmo, radi, Gile, radi, brate. Tako je. Tako je. Radi, radi. Bravo, probaj da izađeš od njega. Probaj od njega, Gile. Ajmo, brate. Tako je. Bravo, vrati ga u polu. Vrati ga u polu, ej. Osam minuta traje borba. 8 minuta traje borba. Još minut i po. Otprilike imaš još minut i po, Gile. Probaj da nešto uradiš, Gile. Ajmo, brate. Probaj, Gile. Tako je. Još minut, Luke, još minut. Ima još minut, Gile. Probaj ili da uđeš u njega ili da izađeš skroz. Ajmo, brate, vodite 2-0, ajmo. Pola minuta. Još malo, skroz malo je ostalo, probaj nešto, bilo šta. Ajmo, Gile. Ajmo, brate. Ajde, 100%, mora svi. Ajmo, brate, probaj da izađeš. Još 15 sekundi. Ajmo jako! Ajmo, Gile.